Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Inyeshyamba za Red-Tabara zagabye igitero gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Inyeshyamba za Red-Tabara mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 10 zagabye igitero gikomeye cyane ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Amakuru yizewe aravuga ko iki gitero cyari gikomeye. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi barenga 60 baba baguye muri kino gitero cyagabwe n'inyeshyamba za Red-Tabara ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri kariya gace ka komine ya Mabayi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku isaha y'isa 11 z'agatondo ku isaha ya Bujumbura aribwo inyeshyamba za Red-Tabara zagabye ibitero bikomeye cyane muri komine ya Mabayi. Humvikanye urwamo rw'amasase menshi cyane. Inyeshyamba za Red-Tabara biravugwa yuko zateye amabombe menshi cyane ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi. Muri kino gitero kandi biravugwa ko Red-Tabara yakoresheje intwaro zirasa mu ntera ndende, ndetse abarwanyi bayo bakaba bigereye neza hafi y'ikirindiro cy'abasirikare b'u Burundi. Habaye gukozanya ko kwamaze iminota igera kuri 30 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare arimo kubyemeza. Biravugwa ko nyuma y'iyo minota 30 abagabye igitero arizo nyeshyamba za Red-Tabara bahise basubira inyuma birukanka berekeza mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba za Red-Tabara rero ngo zagabye igitero ziturutse mu ishyamba ry'ikibira nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Muri kano gatondo muri komine ya Mabayi harimo kugaragara abasirikare benshi b'u Burundi, harimo kugaragara abasirikare benshi cyane baje gutanga umusada, harimo kugaragara za rusehabaniha zirimo gutwara abapfuye ndetse n'abakomerekeye ku rubuga rw'imirwano. Umumenyesha amakuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera muri Cibitoke aravuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugera muri kariya gace ka Mabayi. Ibintu byayangaye ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri Mabayi. Amakuru aravuga yuko inkomere ari nyinshi cyane. Za ambulance ziriko ziranyuranyuranamo zitwaye za casualty ndetse ibiziga by'abasirikare b'u Burundi amakuru aravuga ko byamaze kugaragara birenga 60. Na kamaramaza, na gashavu ndetse n'imiborogo mu gisirikare cy'u Burundi. Inyeshyamba za Red-Tabara zongeye gukora mu nda igihugu cy'u Burundi. Inyeshyamba za Red-Tabara zagabye igitero gitunguranye ndetse amakuru akavuga yuko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi rwose nta makuru n'amakeya bari bafite. Hari amakuru avuga yuko abajejwe ubutasi mu gisirikare bashobora guhura n'ibyago bikomeye cyane kuko General Evaristo Ndayishimiye araza kubatonganya mu buryo bukomeye. Ngo ntago byumvikana ingene inyeshyamba zijya mu kibira kugeza ubwo zigaba ibitero ku gisirikare cy'u Burundi. Ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi abajejwe ubutasi mu gisirikare atacyo barabimenya ko. Birimo kuvugwa ko inzego z'ubutasi mu gisirikare zaba zifite intege nkeya cyane muri iyi minsi. Mu minsi ishize kandi ikindi gitero gikomeye kibasiye komine Musigati wo mu ntara ya Bubanza. Byavuzwe ko inyeshyamba za Red-Tabara arizo zagabye kiriya gitero. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu abanyagihugu bo muri Cibitoke ndetse na Bubanza bavuga ko bagiye babona abantu batazwi mu bice byabo. Abanyagihugu bakavuga ko biboneye neza abantu bafite intwaro zikomeye barimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira.
Ibingibi niko byagenze muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Inyeshyamba za Red-Tabara zinjiye mu ishyamba ry'ikibira ku manywa y'ihangu, ndetse imbonerakure zagerageje kubahagarika, ariko imbonerakure zigera kuri 5 bahita bazirasa zitaba Imana. Abandi benshi barakomeretse. Abasirikare b'u Burundi bagerageje gutabara, ariko basanga Red-Tabara yamaze kugera mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru rero akavuga ko Red-Tabara yamaze kwinyegeza mu ishyamba ry'ikibira, kandi ko bizagorana guhangana na zino nyeshyamba zamaze kugera muri rino shyamba ry'inzitane ry'ikibira. Nyuma yaho Red-Tabara igabye ibitero ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri kano gatondo k'igenekerezo rya 10, igisirikare cy'u Burundi kimaze gufata ingamba zikomeye. Amakuru yizewe amaze kongeraho muri kano kanya avuye ku ishyamba ry'ikibira aremeza ko za kajugujugu z'igisirikare cy'u Burundi zirimo guhiga abarwanyi ba Red-Tabara mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo, igisirikare cy'u Burundi kimaze guhagurutsa kajugujugu z'indwanyi. Izi kajugujugu zirimo kugaragara mu ishyamba ry'ikibira, zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu bice bikekwa ko byinyegejemo zino nyeshyamba za Red-Tabara. Umumenyesha makuru wacu ukorera muri Cibitoke aravuga yuko amaze kubona kajugujugu zigera kuri 3 zirimo kuzenguruka ku ishyamba ry'ikibira. Iridefonse Habyarimana aravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyarakaye. General Neva ngo yaba amaze gutegeka yuko kajugujugu z'intambara zihiga bukware bano barwanyi ba Red-Tabara binyegeje mu ishyamba ry'ikibira. Ibintu rero bimaze guhindura isura. Amakuru angezeho muri kano kanya aravuga ko abarundi nabo batangije ibitero bikomeye. Igisirikare cy'u Burundi ngo kirimo guhiga zino nyeshyamba, kandi General Neva yavuze yuko bagomba kuzihumbahumba byanga bikunda. Abanyagihugu bo muri komine ya Mabayi babwiye umumenyesha makuru wacu Iridefonse Habyarimana ko ibyabaye muri kariya gace bikomeye cyane. Bavuze yuko urwamo rw'amabombe ndetse n'amasase byumvikanye kuva mu gatondo ku isaha y'isa 11. Amakuru kandi akavuga ko mbere yaho abantu bataramenyekana n'ubundi nabwo bari bakozanijeho n'igisirikare. Hari urwamo rw'amasase rwumvikanye mu ijoro nk'uko nari nabibabwiye mu makuru yacu. Gusa ibintu byayangaye mu gatondo ku isaha y'isa 11 nibwo ibitero bikomeye bya Red-Tabara byibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Umwe mu banyagihugu yagize ati: mu gatondo ka kare twari turimo kubyuka ngo tujye mu mirimo yacu ya minsi yose. Ngewe naringiye mu ishamba ryanjye guhinga, twumvise ibintu biriko biraturika. Mugenzi wanjye niwe wambwiye ko inyeshyamba zaba zirimo gutera u Burundi. Twumvise amasase menshi cyane, twumva ko ari ibintu bidasanzwe. Twahise dusubira mu mazu yacu turafunga, ndetse dutangira guhamagara imbonerakure tuvuga yuko ibintu byakomeye. Kugeza ubu ngubu rero turimo kubona yuko abasirikare bacu baje kudutabara, ariko abagizi ba nabi ngo bahungiye mu ishyamba ry'ikibira. Undi munyagihugu nawe yagize ati: mumenyesha makuru, dufite ubwoba bwinshi. Twagize ngo intambara ikomeye cyane imaze kwadukira u Burundi. Havuze ibintu by'ibisase byinshi cyane byakuye umutima abanyagihugu. Abigeme, abapfasoni, urabona yuko twese dufite ubwoba bwinshi, ndetse bamwe twari tugiye guhunga tuvuga yuko ibintu bikomeye. Nguko rero uko abanyagihugu babyiganiye umumenyesha makuru wacu Iridefonse Habyarimana. Bose barahuriza ku kuba bumvishe urufaya rw'amabombe ku isaha y'isa 11 z'agatondo. Ibingibi ni nabyo byemezwa n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi, yemeza yuko izi nyeshyamba za Red-Tabara zagabye ibitero zitunguranye cyane. Abasirikare barenga 60 b'u Burundi bitabye Imana. Amakuru akavuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kurakara. Hagaragaye abasirikare bakomeye muri Mabayi, ndetse biragaragara ko hari imiduga myinshi y'igisirikare cy'u Burundi. Burundi bumaze gutangiza ibitero byo kwihorera kuri zino nyeshyamba, ndetse za kajugujugu z'indwanyi zirimo kugaragara muri Mabayi.
kajugujugu zirimo kurasa mu ishyamba ry'ikibira ndetse biravugwa ko zirimo guhiga bukware zino nyeshyamba za Red-Tabara zivuganye abasirikare b'u Burundi barenga 60. Abakomeretse amakuru arimo kongeraho aravuga yuko barenga 80. Mu yandi makuru arimo kuvugwa nuko mu buseruko bwa Kongo inyeshyamba za M23 zirimo gutera intambwe zisatira ibirombe bya Alpha Mines muri teritwari ya Walikale. Muri kano gatondo inyeshyamba za M23 zongeye kwigarurira ibindi bice byinshi werekeza muri teritwari ya Walikale. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abazalendo barimo kwirukanka kibuno mpamaguru. Inyeshyamba za M23 birimo kugaragara yuko ziri ku muvuduko zerekeza ku birombe bya Alpha Mines bigenzurwa na Canada. Ni ibirombe bikomeye cyane bicukurwamo casterite. Ibi birombe nibyo bya mbere binini cyane ku isi. Igihugu cya Canada rero nicyo kibigenzura kandi ni ubucukuzi bw'abanyakanada. Birimo kwibonekeza rero ko M23 irimo kwerekeza kuri bino birombe bya casterite by'abanyakanada byitwa Alpha Mines. M23 irashaka gukora ku mbehe y'abazungu. Abahinyanyura utuntu n'utundi bakabona yuko biza kurakaza cyane abazungu dore ko M23 irimo gukora ku mbehe yabo. Ayandi makuru arimo kuvugwa mu Burundi ndetse no mu buseruko bwa Kongo nuko mu ijoro ryakeye inyeshyamba za M23 zarashe ubwato bwa gisirikare bw'igisirikare cy'u Burundi. No bwato bwari buri mu kiyaga cya Tanganyika buvuye ku nkombe z'igihugu cy'u Burundi. Ubu bwato bwari bwerekeje muri Uvira aho ngo bwari bugiye gufata abasirikare b'u Burundi babuze uko bava muri kariya gace ka Uvira. Ubu bwato rero bwaguye muri ambushi y'abarwanyi ba General Makenga ndetse abasirikare 3 bari baburimo bapfuye. Ni inkuru ikomeye cyane rero ikomeje kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Inyeshyamba za M23 zarashe ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Mwijoro ryakeye ku igenekerezo rya 9 rishyira igenekerezo rya 10 inyeshyamba za M23 zarashe ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi mu kiyaga cya Tanganyika. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mwijoro ryakeye ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwanyuze mu kiyaga cya Tanganyika burimo kwerekeza ku nkombe z'umujyi wa Uvira. Amakuru yizewe aravuga ko ubu bwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwari bugiye gufata abasirikare b'u Burundi bari babuze uko bava mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira urimo kugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ku munsi w'ejo inyeshyamba zarawigaruriye. Biravugwa rero ko abasirikare b'u Burundi bari binyegeje irya nino mu mazu babuze uko bava muri uyu mujyi wa Uvira. Biravugwa ko harimo umwe mu basirikare bafite ipeta rya koloneli yahamagaje ubwato bwa gisirikare ngo buve mu gihugu cy'u Burundi maze buze gufata abasirikare b'u Burundi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika hariya mu mujyi wa Uvira. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mu ijoro ryakeye igisirikare cy'u Burundi cyohereje ubwato bwa gisirikare kugira ngo bujye gufata bariya basirikare b'u Burundi bari babuze uko bava muri Uvira ngo basubire mu Burundi. Amasoko yacu yizewe aremeza ko ubu bwato bwari burimo abasirikare bagera kuri 5. Harimo ba kapiteni 2 mu bwato ndetse bikavugwa yuko harimo abandi basirikare 3 bakoresha intwaro zikomeye zo ku bwato ku buryo bari guhangana n'umuntu warwe wese wari kubitambika. Amakuru yizewe rero aravuga ko ubwo ubu bwato bwari bugeze ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa Kongo. Ubu bwato bwaguye muri ambushi ikomeye cyane y'abarwanyi ba M23. Ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwagiye kugera ku nkombe abarwanyi ba General Makenga bamaze kubimenya. Intare za Sarambwe zahise zibakiriza urufaya rw'amasase. Intare za Sarambwe zabarashe. Amakuru yizewe akavuga yuko 3 muri bano basirikare bitabye Imana ndetse ko abandi nabo bakomeretse mu buryo bworoheje.
Amakuru arimo kongeraho muri kano kanya aremeza neza ko ubu bwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwabashije gukata bugasubira inyuma bwirukanka bukagaruka mu Burundi. Ubu bwato rero abasirikare bwari bugiye gufata ntabwo bigeze bagenda ngo basubire mu Burundi, ahubwo inyeshyamba za M23 zari zamaze kubagota zababonye zahise zibafata amatekwa. Habayeho kurasana gukomeye, humvikanye urufajya rw'amasase iminota igera ku 10, ariko abarundi babona yuko ibintu byabarangiranye bamanika amaboko. Amakuru yizewe aravuga yuko abasirikare bafashwe bagera kuri 37. Abangaba bafashwe matekwa barimo gushaka kujya mu bwato ngo birukanke basubire mu Burundi. Ubwato bwarashweho maze busubira inyuma nta musirikare n'umwe butwaye. Abasirikare 37 bwari buje gutabara, bose M23 yabafashe matekwa. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko iyi operasiyo yo gutabara abasirikare b'u Burundi yagenze nabi cyane. Amakuru yose yararimo gutangwa intare za Sarambwe zayamenye rugikubita. Intare za Sarambwe zari zitegereje ubwato buvuye mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse biravugwa yuko habuze gato cyane ngo buno bwato intare za Sarambwe zibucakire, nuko abakapiteni bari babutwaye babonye urufaya rw'amasase rutangiye kubituraho maze bagakata ubwato birukanka cyane basubira mu Burundi. Gusa 3 mu basirikare b'u Burundi nabo bahasize ubuzima nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Abarundi rero bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane mu gace ka Uvira yasize abasirikare barenga 430 b'u Burundi bitabye Imana. Ibingibi nabibasobanuriye mu makuru yacu yatambutse. Mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo kandi abasirikare b'u Burundi bacakiwe matekwa, ndetse amakuru akemeza neza ko harimo umusirikare afite ipeta rya koloneli mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza neza ko Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi ku munsi w'ejo yafashwe matekwa n'intare za Sarambwe. Mu yandi makuru kandi byamaze kumenyekana yuko General Posier Hakizimana Batazira Mingi wari urongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo nawe yamaze guhunga yerekeza muri Tanganyika. General Mingi yahunganye n'abasirikare benshi cyane maze berekeza mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika nyuma yo kubona ko intare za Sarambwe zibamereye nabi cyane mu mujyi wa Uvira. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu atari byiza ku gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kumaramara muri Kongo. Abarundi benshi bakomeje kwita kuri isongoye. General Neva akomeje kwicisha abana b'u Burundi. General Neva yari yahamagaye General Mingi wari urongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo amubwira yuko nta musirikare n'umwe wemerewe gutoroka urugamba. Yavuze yuko nta musirikare wemerewe guhunga asubira mu Burundi. Ibingibi rero byatumye abasirikare barenga 430 b'u Burundi bagwa ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Hari abagerageje guhunga ngo bagaruke mu Burundi ariko bararaswa. Abasirikare barenga 80 bararashwe ku igenekerezo rya 8 nk'uko amakuru yizewe abyemeza. Barashwe rero kuko General Neva yari yatanze itegeko avuga yuko nta musirikare agomba gutoroka urugamba, ko bagomba kurwana umuhenerezo ndetse bakabuza M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira. Byabataye kuwa amazi rero umujyi wa Uvira intare za Sarambwe zarawucakiye. Nyuma y'aho bawucakiye rero abasirikare b'u Burundi bamwe bahungiye muri Tanganyika abandi binyegeza irya nino mu mazu. Biranavugwa yuko kugeza n'ubu ngubu muri kano gatondo intare za Sarambwe zirimo gusaka irya nino mu mazu. Barimo kureba yuko nta basirikare b'u Burundi cyangwa se umusirikare wa FARDC yaba kinyegeje irya nino mu mazu mu gisagara cya Uvira. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 nuko intare za Sarambwe zamaze kugera mu bice byinshi bya teritwari ya Warikare.
Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko muri kano gatondo imirongo miremire y'abarwanyi ba General Makenga yagaragaye muri Warikare, ndetse intare za Sarambwe zirimo gusatira ibirombe by'amabuye y'agaciro, bya birombe bikomeye cyane bya Alpha Mines by'Abanyakanada. Intare za Sarambwe zigiye kubicakira. Hari amakuru yizewe yemeza neza ko bageze mu birometero bike cyane berekeza muri kariya gace karimo ibirombe bikomeye cyane bicukurwamo amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Alpha Mines ni ibirombe bikomeye cyane by'Abanyakanada biherereye muri teritwari ya Warikare. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko M23 yariye Karungu. Intare za Sarambwe zigiye kubicakira, ndetse biravugwa yuko abasirikare ba Kongo bari muri kariya gace bamaze kuvanamo akabo karenge bakirukanka. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 9 rishyira igenekerezo rya 10 humvikanye urufaya rw'amasase muri komine Mabayi muri Cibitoke. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko mu masaha y'ijoro ku isaa 7 zishyira isaa 8 humvikanye amasase menshi cyane hafi y'ishyamba ry'ikibira. Kugeza ubu ngubu ntago biramenyekana abari barimo kurasana, gusa amwe mu masoko yacu aravuga yuko zaba ari inyeshyamba za Red-Tabara zarasanye n'abasirikare b'u Burundi. Ngo hari imirongo miremire y'abarwanyi ba Red-Tabara bari barimo kwinjira mu ishyamba ry'ikibira banyuze mu bice bituwemo n'abanyagihugu muri komine ya Mabayi. Biravugwa rero ko abasirikare b'u Burundi bari kuri patrouille barasanye mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za Red-Tabara, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko muri ziriya nyeshyamba zari zirimo kujya mu kibira harimo abasirikare 2 bitabye Imana. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi amakuru aravuga yuko umwe mu basirikare b'u Burundi nawe yitabye Imana muri iyi mirwano, ndetse no kurasana gukomeye kwabereye muri komine ya Mabayi. Abanyagihugu bo muri komine ya Mabayi baravuga ko muri iri joro bumvishe urufaya rw'amasase, ndetse bamwe bakavuga yuko ku mugoroba w'igenekerezo rya 9 batangiye kubona abantu batazi muri kariya gace barimo kwerekeza ku ishyamba ry'ikibira. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 10 abanyagihugu baravuga ko baraye ntibuca. Baravuga ko baraye bafite ubwoba kubera amasase menshi cyane yumvikanye muri komine ya Mabayi. Gusa bamwe mu banyagihugu bakavuga ko hashize iminsi harimo kugaragara abantu batazwi muri kariya gace kandi barimo kwegera neza ishyamba ry'ikibira. Biravugwa rero ko ari Red-Tabara yaba irimo kwinjira mu kibira kandi ngo ikaba ifite intwaro zikomeye cyane. Mu minsi ishize nibwo kandi igitero gikomeye kibasiye komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza. Inyeshyamba za Red-Tabara zakozanijeho n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe akemeza ko Red-Tabara irimo kwinjira mu Burundi kandi ko irimo kuzana ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare. General Hakizimana w'igisirikare cy'u Burundi yahunze. Ndasubiramwo. General Hakizimana batazira Mingi warurongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo yahunze urugamba. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko yamaze kugera mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ni nyuma yaho M23 imucanyeho umuriro ikamwirukana mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 9 uku kwezi kwa 3 nibwo General Hakizimana w'igisirikare cy'u Burundi yavuye mu mujyi wa Uvira maze ahungira muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Inyeshyamba za M23 kandi zatumye abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'igihugu cy'u Burundi bava mu gace ka Uvira maze nabo berekeza muri Tanganyika. Ni nyuma y'amategeko yari yatanzwe na General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi avuga yuko nta musirikare n'umwe wemerewe guhunga agaruka mu Burundi. Ibingibi rero byatumye benshi mu basirikare b'u Burundi bagwa ku rubuga rw'imirwano ku buryo abarenga 430 bapfuye.
abandi benshi cyane rero bajyanye na General Mingi maze bahungira mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Iyi nkuru rero turaza kuyigaruka ko ido nido muri aya makuru yacu, turabire hamwe uko byagenze kugira ngo General amagura yabangira ingata maze ahungire muri Tanganyika. Uyu General kandi ndabibutsa ko yari yavuze yuko byanga bikunda agomba kwegukana intsinzi mu mujyi wa Uvira. Ntabwo byamukundiye rero M23 yamwirukankanye. Turaza kubigaruka ko ido nido. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko ibintu byabaye bibi cyane hagati ya Tshisekedi na General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ubucuti bukomeye cyane bari bafitanye bagamije kurimbura ubwoko bw'abatutsi mu buseruko bwa Kongo, ubungubu amakuru dufite aremeza yuko zabyaye amahari. Ibintu byahindutse. General Neva arimo gushaka kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ni nyuma yaho inyeshyamba za M23 zugarije cyane imipaka y'igihugu cy'u Burundi. Inyeshyamba za M23 ziri neza mu marembo y'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko Ndayishimiye arimo kugirana ibiganiro na zino nyeshyamba kugira ngo zitazamutera cyangwa zigafasha Red-Tabara. Nawe rero ngo arimo kuzemerera ko agiye kuvana abasirikare biwe muri Kongo. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma, bagafata Bukavu, bagafata Kamanyora ndetse bagafata umujyi wa Uvira. Igihugu cy'u Burundi kiri mu byago bikomeye cyane. General Neva arabibona ko inyeshyamba yari yagiye kurwanya muri Kongo zamaze kugera ku marembo y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akemeza ko izi nyeshyamba za M23 zacakiye benshi mu basirikare bakuru b'igihugu cy'u Burundi, barimo abakoloneli 3 bafatiwe mu bice by'imirwano ndetse n'umusirikare afite ipeta rya generali wafatiwe mu mujyi wa Goma akaba yinyegeje muri MONUSCO. Biravugwa rero ko intumwa za General Evariste Ndayishimiye kuri iki cyumweru zagiye mu mujyi wa Goma kuganira n'abarwanyi ba General Makenga kugira ngo bagire ibyo bumvikana maze M23 irekure abasirikare b'u Burundi. M23 kandi yemerere Ndayishimiye ko itazigera imutera cyangwa igafasha Red-Tabara mu kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ibingibi byose rero ngo General Neva nawe agomba kubigurana igiciro gikomeye. Agomba kwemera kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo kandi akemerera M23 ko igisirikare cya FARDC kitazongera gukoresha ubutaka bw'u Burundi, cyaba ikibuga cy'indege cyangwa se ubutaka mu kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 muri Kongo. Ibingibi nibyo biganiro birimo guhuza ubutegetsi bwa Gitega n'abarwanyi ba General Makenga. Ni ibintu rero birimo gushavuza cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi kuko Tshisekedi yari yizeye ko General Neva ari umufatanyacyaha ukomeye, nako wewe amwita umufatanyabikorwa ukomeye. Nyuma yo kurya amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika ya Perezida Tshisekedi, General Neva arimo gutegura umugambi wo kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ndetse muri iyi minsi General Neva yararimo kurebana nabi na Tshisekedi kubera ko Tshisekedi amaze iminsi amutonganya cyane amubwira ko abarundi batageze ku ntego zabo mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi amaze iminsi yitotomba avuga yuko yatanze za miliyoni z'amadolari akaziha abasirikare b'u Burundi. Gusa nababwiye ko izi miliyoni z'amadolari zagiye mu mifuka ya General Neva ndetse na General Prime Niyongabo. Tshisekedi rero akavuga ko za miliyoni nyinshi yatanze ntacyo abarundi bagezeho kuko ibice byose bagombaga kurinda byigaruriwe n'abarwanyi ba General Makenga. Abarundi ntabwo babashije gucungera umujyi wa Goma, ntabwo babashije gucungera agace ka Sake. Aha hose M23 yarahigaruriye. Abarundi kandi ntabwo babashije gucungera agace ka Minova, bakavuyemo birukanka. Abarundi ntabwo babashije gucungera ikibuga cy'indege cya Kavumu, barirukanse baragita.
Abarundi nta nubwo babashije gucungera umujyi wa Bukavu, barawutaye barirukanka. Abarundi ntago babashije kugumana umupaka wa Kamanyora ndetse na Uvira. Hano hose abarundi baratsinzwe. Kisekedi rero akavuga yuko amafaranga yiwe arimo kuribwa n'imbwa zidashobora kumurwanira. Amakuru yizewe twamenye nuko kuri iki cyumweru ku igenekerezo rya 9 intumwa z'ubutegetsi bwa Gitega zageze mu mujyi wa Goma kuganira n'abarwanyi ba M23 kugira ngo bumvikane ku ngingo zitandukanye nagiye mbabwira. M23 irasabwa kurekura abasirikare b'u Burundi. M23 irasabwa kwizeza ubutegetsi bwa Gitega ko itazigera igaba ibitero mu Burundi. M23 kandi ikizeza General Ndayishimiye ko itazigera na rimwe ifasha inyeshyamba za Red-Tabara zivuga yuko zizavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ibyo nibyo bintu bitatu ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba inyeshyamba za M23. M23 nayo irasaba ubutegetsi bwa Gitega ibintu bibiri byonyine. Ni ibintu bikomeye cyane. Icyambere nuko ubutegetsi bw'u Burundi bugomba kuvana abasirikare babwo bose ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Nta musirikare n'umwe w'u Burundi agomba gusigara muri Kongo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko abasirikare b'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bagomba gucana imikoranire na FARDC. Ntabwo bagomba gufasha igisirikare cya Kongo kugaba ibitero kuri M23 bakoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa bashinze ibitwaro birasa mu ntera ndende bakabishinga mu Burundi bakarasa muri Kongo. Ibyo ngibyo nibyo M23 irimo gusaba ubutegetsi bwa Gitega. Amasoko yacu akemeza neza ko Ndayishimiye agiye kubyemera ndetse ko yamaze gutegura umugambi wo kuvana abasirikare biwe muri Kongo. Ndetse amakuru akavuga yuko indege za FARDC ziri Bujumbura zishobora kuhavanwa zigasubira muri Kongo. Kuva intambara yo muri Kongo yatangira ubutegetsi bw'u Burundi bwafashije Kisekedi. Abasirikare barenga 19,000 b'u Burundi bagiye muri Kongo. Kisekedi yatanze za miliyoni nyinshi z'amadolari y'amanyamerika ayaha General Neva na General Prime Niyongabo. Kisekedi yabonaga yuko abarundi bazamufasha kurwanya inyeshyamba za M23. Gusa kugeza ubu ngubu ngo umusaruro warabuze. Ntacyo abarundi bamugejejeho ndetse nta n'urugamba na rumwe bigeze batsinda. Kisekedi nawe muri iyi minsi yararimo kugira umujinya mwinshi ndetse bivugwa yuko za miliyoni nyinshi ziwe yatanze ngo zirimo kumukorogoshora mu bwonko, akavuga yuko General Neva yaziririye ubusa. Ubu ngubu noneho General Neva nawe yabagiye gushinguka muri iyi ntambara. Ni ibintu rero bivugwa yuko bizateza amakimbirane hagati ya Kisekedi na General Evariste Ndayishimiye. Buri wese arimo gusama amagara yiwe. General Neva arabibona yuko akomeje kwendereza M23 ibintu bishobora kumubana bibi cyane ku mupaka wa Kamanyora ndetse na Uvira, dore yuko izi nyeshyamba zamaze kugera neza mu marembo y'u Burundi. Nizo zirimo kugenzura imipaka ya Kongo ihuza Kongo n'u Burundi. Ibingibi rero bisiguye ko General Neva agomba kwitonda ndetse akumvikana na zino nyeshyamba kugira ngo zitazamushozaho intambara cyangwa se zigatanga inzira kuri Red-Tabara ikinjira mu Burundi. General Neva arabibona neza ko kumvikana na M23 ntibongere gushotorana, ntiyongere kubarasaho, ari byo byatanga umutekano ku butegetsi bwiwe bwa CNDD FDD. General Neva rero agiye guhitamo hagati y'ibintu bibiri. Ni ugukorana na M23 akemera ko atazongera kuyishotora. General Neva rero yamaze gushyira ku munzani, abona neza ko agomba kuvana abasirikare biwe muri Kongo agacungera neza umutekano w'u Burundi aho kugira ngo ajye kurwana intambara adashobora gutsinda muri Kongo. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, reka tugaruke ku nkuru yacu nyamukuru.
inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu Burundi ndetse no muri Kongo nuko General Posiyeri Hakizimana batazira Mingi wari urongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo yamaze guhunga. Yahungiye mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 9 General Posiyeri Hakizimana yafashe abasirikare biwe barirukanka bava mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe inyeshyamba za M23 zari zibamereye nabi. Hari imodoka idatoborwa n'amasase yagaragaye irimo kuva muri Uvira. Biravugwa yuko ariyo General Mingi yagendeyemo. Nyinshi mu ntwaro z'abasirikare b'u Burundi bazitaye mu mujyi wa Uvira. General Mingi yamaze gutoroka imirwano ndetse amakuru yizewe aremeza yuko yageze mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abasirikare benshi cyane b'u Burundi nabo bamaze kugera mu mujyi wa Karemi. Ni ibyago bikomeye cyane ndetse n'ikimwaro ku basirikare b'u Burundi. Aho bagiye barwanira hose bagiye birukanka. Intare za Sarambwe zagiye zibakimbiza bakirukanka ndetse benshi bagiye bagwa ku rubuga rw'imirwano. Dore nk'ubu ngubu amakuru dufite aremeza yuko abasirikare barenga 430 aribo baguye muri iyi mirwano yabereye muri Uvira. General Posiyeri Hakizimana batazira Mingi niwe wari urongoye imirwano. Niwe wari urongoye abasirikare b'u Burundi bose bari muri Kongo. Uyu mujenerali arazwi cyane ndetse yagiye yigamba yuko agiye gushwanyaguza M23. Gusa burya ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Amakuru aravuga yuko General Mingi yavuye hariya muri Uvira arimo kwirukanka, arimo gukiza amagara yiwe kugira ngo inyeshyamba za General Makenga zitamufata amatekwa. Ni nyuma yaho M23 yari imaze gufata amatekwa Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi. Uyu nguyu we rwose bamufatiye mu mujyi wa Uvira. Liyetona Koloneli Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi M23 yamucakiye kandi iramufite. Bamuvanye mu mazu aho yari arimo kwinyegeza nyuma yaho intare za Sarambwe zari zimaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ni ibyago bikomeye cyane rero ku gisirikare cy'u Burundi. Abana b'u Burundi barimo kugwa muri Kongo. Abasirikare bakomeye barimo gufatwa amatekwa, abandi bakavanamo akabo karenge maze bakazinga umurizo hagati y'amaguru bakirukanka. Intare za Sarambwe aho bukera zirabamarira ku icumu. Nyuma yo kubona yuko urugamba rurimo kunanirana kandi ko abasirikare b'u Burundi barimo gutsindwa ndetse General Posiyeri Hakizimana akaba nawe yahunze, ubutegetsi bwa Gitega niyo mpamvu burimo gutegura umugambi ukomeye wo kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ndetse General Ndayishimiye arimo kumvikana bikomeye na Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC ngo bumvikane uburyo bw'imikoranire kugira ngo abarundi bose bave muri Kongo ndetse M23 nayo irekure abasirikare b'u Burundi. Nta kundi byagenda rwose. General Neva agomba kuvana abasirikare biwe muri Kongo kuko intare za Sarambwe zibamereye nabi. Kuva General Neva yakohereza abarundi muri Kongo, amakuru dufite nuko abarenga 900 baguye ku rubuga rw'imirwano. Abarenga 1300 barakomeretse mu buryo bukomeye. Abandi bagera ku 300 nabo bafashwe matekwa. Ni amakuru mabi cyane mu gisirikare cy'u Burundi ndetse byateje ibombora rikomeye cyane mu bajenerali b'u Burundi. Muri aya makuru yacu turababwira ko inyeshyamba za M23 zimaze kwigarurira agace ka Nyabyondo werekeza muri teritwari ya Warikare. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye kuri iki cyumweru. Agace ka Nyabyondo abarwanyi ba M23 bamaze kukigarurira. Habaye ukurasana gukomeye aho abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bari barimo kubuza M23 gusatira kariya gace. Mbere yuko dukomeza aya makuru yacu, ndagira ngo mubanze mwumve iri jambo rikomeye ryatangajwe na General James Kabarebe. Ryumve neza cyane witonze. Ibihugu mwarabyumvise byafatiye u Rwanda ibihano, hari ibyo abanyamerika bafashe, hari ibyo abongereza bafashe, hari abadage bagiyemo n'abanyakanada. Abo bose ni inyungu zabo, muri Kongo nta kindi. Kongo icyo bayibonamo ni amabuye y'agaciro
nk'abanyakanada bo ibyejo bakoze ngo ni ibihano nta kindi kibibatera. Hariya warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni hirya ya Masisi. Warikare bafite mine ya cassiterite ya mbere, niyo nini ya mbere ku isi hose, yitwa Alpha Mines. Alpha Mines rero kuba bazifite ari iz'abanyakanada, kuba batanga ibihano ku Rwanda, murumva ko nta gitangaza kirimo. Uyu mumaze kumva ni General James Kabarebe wo mu gihugu cy'u Rwanda. Yavugaga ku bihano igihugu cya Canada cyari kimaze gufatira igihugu cy'u Rwanda. General James Kabarebe yavugaga yuko Canada ifite ibirombe bikomeye cyane muri Congo. Hari ibirombe bikomeye biri muri teritwari ya Warikare byitwa Alpha Mines. Abarwanyi ba M23 rero barimo gusatira bino birombe byo muri Warikare. Nicyo nashakaga kubabwira. Ndabamenyesha ko abarwanyi ba M23 barimo gusatira ibirombe bikomeye cyane muri teritwari ya Warikare. Nkuko General James Kabarebe yasobanuye neza ko ibi birombe bya Alpha Mines ari byo birombe bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni birombe biri muri teritwari ya Warikare, ni birombe by'abanyakanada. General James Kabarebe yavugaga yuko Canada ifite inyungu nyinshi cyane muri Congo, ndetse ngo ni nayo mpamvu Canada yateye hejuru igashega maze igafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Ngo yabonaga neza ko inyungu zayo muri Congo zigiye kubangamirwa kuko abarwanyi ba General Makenga bari barimo gusatira kariya gace. Ibyo General James Kabarebe yavuze rero nibyo bimaze kubaho rwose. Uyu munsi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu, abarwanyi ba General Makenga bari ku muvuduko, ndetse biravugwa yuko barimo gusatira neza ibi birombe bya Alpha Mines byo muri teritwari ya Warikare. Ni umujinya ndetse n'uburakari bikomeye cyane ku gihugu cya Canada. Igihugu cya Canada cyavanaga amabuye y'agaciro muri Congo, ndetse bivugwa yuko ari amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika bavana muri bino birombe byo muri Warikare. Ibintu rero bimaze guhindura isura. Nyuma yaho abarwanyi ba General Makenga bigaruriye agace ka Nyabyondo kari ku nkengero za teritwari ya Masisi werekeza muri Warikare. Ubungubu abasirikare ba Congo ndetse n'abari barinze ibirombe bya Alpha Mines batangiye kugira ubwoba. Amakuru yose aremeza yuko M23 nayo rwose ariho irimo kwerekeza, kandi ko igiye gucakira ibi birombe bikomeye cyane muri Warikare. Kuri iki cyumweru mu masaha ya gatondo kuri rigenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu, nibwo imirwano ikomeye cyane yubuye muri kariya gace ka Nyabyondo. Ni imirwano yacyamiranyije abarwanyi ba General Makenga n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo. Amakuru atugeraho aravuga yuko abasirikare barenga 75 ba FARDC baguye ku rubuga rw'imirwano. Imbunda bari barimo gukoresha abarwanyi ba General Makenga bazigaruriye, ndetse biravugwa yuko bataye ibikoresho byabo byose bya gisirikare muri kariya gace. Kariya gace rero ni inzira nziza kandi yerekeza muri Warikare. Abarwanyi ba General Makenga bagiye kwerekeza mu bice byose bya Warikare, ariko FARDC n'ubutegetsi bwa Congo barimo kudagadwa. Ndetse ubutegetsi bwa Canada nabwo burabona neza ko inyungu zabwo zirimo kubangamirwa cyane muri Congo. Teritwari ya Warikare niyo teritwari nini cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Hariyo ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro, ariko ibirombe bizwi cyane ni ibi birombe bya Alpha Mines by'abanyakanada. Ubungubu rero ibihugu by'Uburayi, Canada, Amerika bose barimo kubona yuko inyungu zabo zirimo kubangamirwa. M23 irimo irakora ku mbehe yayo. Ibingibi rero ngo birimo kurushaho kurakaza abanyaburayi, ngo ndetse bashobora gufata ibindi bihano bikomeye cyane kuri zino nyeshyamba, ndetse no ku gihugu cy'u Rwanda bashinja ko aricyo gifasha zino nyeshyamba za M23. Amakuru yizewe arimo kungeraho avuye muri Warikare aremeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri Warikare. Hagaragaye imirongo miremire cyane y'abarwanyi ba M23 bikwije bafite intwaro zikomeye.
igisirikare cya Kongo cyamaze kuyabangira ingata. Abazarendo nabo bavanyemo akabo karenge. Ndababwiza ukuri ko mu masaha make cyane ari imbere inkuru zishobora guhinduka mu kumva ko M23 yamaze kwigarurira ibirombe bya Alpha Mines by'Abanyakanada. Iyi ngiyi rero ngo ni inkuru mbi cyane ku gihugu cya Canada cyamaze no gufatira u Rwanda ibihano kirushinja ko rufasha M23. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko inyeshyamba za M23 zirimo kwerekeza mu ntara ya Tanganyika. Ndasubiramwo, inyeshyamba za M23 zirimo kwerekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko uyu munsi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu abarwanyi ba General Makenga bagaragaye mu mihanda yerekeza muri Tanganyika. Amakuru kandi akemeza ko abandi barwanyi bagaragaye mu misozi miremire yo muri kariya gace barimo kwambuka ibibaya ndetse n'imisozi berekeza muri Tanganyika. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko gifite amakuru yizewe yemeza yuko intare za Sarambwe zigiye kwigarurira agace ka Tanganyika. Agace ka Tanganyika kari ku ruzi rwa Tanganyika ndetse hari umujyi ukomeye cyane witwa Karemi. Ni naho abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC bavuye muri Kivu y'Amajyepfo berekeje barimo guhunga imirwano. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko abarundi FARDC ndetse n'abazarendo berekeje muri Tanganyika ngo baba barahungiye ubwayi mu Kigunda. M23 igiye kubasangayo ndetse bagiye gukocoranira muri Tanganyika. Amakuru aremeza yuko abarwanyi ba General Makenga bagaragaye mu nzira zerekeza muri Tanganyika ndetse amasoko yacu mu gisirikare cya Kongo akemeza neza ko intare za Sarambwe zirimo gusatira intara ya Tanganyika. Kuri iki cyumweru igenekerezo rya 9 ibimenyesha amakuru byo muri Kongo byatanze impuruza biravuga yuko abarwanyi benshi ba M23 barimo kuva mu bice bimwe byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ngo barimo gushyira imbaraga nyinshi mu cyerekezo cyo muri Tanganyika aho bashaka gufata umujyi wa Karemi ndetse na Tanganyika. Ngo bano barwanyi barashaka gufata ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro muri kariya gace ndetse ngo barashaka gufungura imihanda yo ku kiyaga cya Tanganyika. Ngo bigaruriye agace ka Tanganyika byaba bisiguye byinshi cyane mu bucuruzi ndetse ngo baba barimo kugenzura ibice bikomeye. Igisirikare cya Kongo nacyo cyatangiye kumobiliza abazarendo ndetse n'abasirikare bari muri Tanganyika. Barimo kubwirwa yuko bagomba kurwana umuhenerezo ngo ntago bagomba kwemera ko M23 yigarurira intara ya Tanganyika. Abigwezi vya politike bakavuga ko ibingibi byose ariko byagiye bigenda mu mujyi wa Goma, muri Bukavu, za Kamanyora ndetse n'ahandi. Ngo ntabwo rero FARDC izita kuri songoye ahubwo ngo M23 nigera muri Tanganyika abasirikare ba Kongo bazavana makabo karenge birukanke. Tanganyika rero iri mu maso y'abarwanyi ba General Makenga. Intara ya Tanganyika, intara ya Chopo ndetse na Maniema, izi ntara ngo nazo rwose M23 irazishaka. M23 irashaka kwigarurira intara ya Chopo, bakigarurira intara ya Maniema ndetse na Tanganyika. Hari amakuru avuga yuko aba barwanyi bashobora kuzahita batangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Mu yandi makuru arimo kuvugwa nuko inyeshyamba za M23 zabeshyuje amakuru yavugaga yuko zavuye mu gace ka Kamanyora. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira abarwanyi ba M23 yavuze yuko ayo makuru ari ikinyoma. Uyu munsi ku cyumweru amakuru yiriwe arimo gutangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi yavugaga yuko abarwanyi ba General Makenga bamaze kuva mu gace ka Kamanyora. Hari za video zagaragaye abanyagihugu bavuga yuko bari muri Kamanyora, bavuga yuko M23 yamaze kuva muri kariya gace. Bwana Lawrence Kanyuka amaze kubibeshyuza.
aravuga yuko M23 irimo kugenzura Kamanyora ndetse ko ibindi bice byose nabyo barimo kubigenzura. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yaburiye FARDC n'abazarendo ko nibagerageza kwataka M23 mu bice ibyo ari byo byose ngo baraza kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare ba Kongo n'ibimenyesha makuru byo muri Kongo bari batangiye kwandika ko agace ka Kamanyora M23 yakavuyemo, ariko intare za Sarambwe ziravuga ko zihari kandi zirimo gucungera neza aka gace. Ibintu rero birimo kugenda bihinduka. Hari amakuru avuga yuko M23 irimo kugabanya abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, bakaba barimo kwerekeza mu ntara ya Tanganyika. Niko ibimenyesha makuru byo muri Kongo birimo kwandika. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abasirikare b'u Burundi bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare b'u Burundi barenga 120 bafashwe matekwa mu gace ka Uvira. Bano basirikare bafashwe barimo Lieutenant Colonel Nkurikiye w'igisirikare cy'u Burundi,